Ćao ljudi! Danas za vas imam 10 osjećaja odvratnih koji smo svi bar jednom osjetili u životu i koji ti je onako krinđaš kad ih osjećaš. Pa krenimo. Broj 1. Kad piješ nešto hladno. To mrzim. Piješ nešto hladno i onda te onako zubi bole. Užasno te zubi bole. Dobro, ajde grlo isto nekad ko je prehlađen i to, ali te zubi bole i onako čekaš taj osjećaj da prođe. Pokušavaš nešto toplo opet uzimat, ali ni to ne pomaže, jedno samo onako osjećaje. Broj 2. Kad pokušavaš da kihneš. To isto mrzim. Pokušavam kihnuti onako, hoću kihnit, onako gledam svuda, jer znate da su neki ljudi fotosenzitivni, pa onda tražim svjetlo i onda ne ide, srbite nos i onako hoće, ne, i onda si, natrljaš se ovako nos i kao užas. Broj 3. Kad imaš zanokticu. To isto mrzim, kad imam zanokticu, znaš ono čačkaš nokte i onda kreneš i onda vidiš zanokticu i onda i kreneš onako čupati, odjednom pola prsta ti ode. Broj 4. Kad stojiš u tušu. To isto mrzim, znaš ono stojiš u tušu ili kad ulaziš u bazen isto je i onda stojiš i hladna je voda, jer kad pustiš tuš stalno je hladna voda, tako ide hladna voda, ide i dok se ne ugrije malo i onda stojiš ko kreten s tim tušem sa strane i hladno ti je i onda normalno pišaš, to je normalno, bar se tako malo ugriješ i onda jedva čekaš da napokon počne toplija voda, pa prvo idu noge, pa onda malo koljena i onda pređeš i na genitalije i onda poslije si dobar, posle jaja sve je dobro. Broj 5. Kad ti zuji ušima. To mrzim, kad mi se ovako neko primakne i ovako to, i onda ti sve onako zuji, ko da ti bomba pukla pokraj tebe i onda mrziš to onako, Broj 6. Kad guliš naranđu. To mrzim, gulim naranđu i sve okej, gulim naranđu i onda mi ostane sve to onako žuto i onda ko da sam kurkumom pravio nešto, neku piletinu, tako ti ostane žuto i onda to se onako skidaš i onda nije ni čudo što imaš zanokticu. Broj 7. Kad sječeš luk. To mrzim, suze obavezno. Koliko god da se suzdržim, kad sječem taj luk, uvijek idu te suze i onda pokušavam ih pod vodu staviti da to umanji malo ili ja se ovako plahnem i onda kao ne izgleda kao da plačem. Broj 8. Kad se zadišiš prebrzo u stepenice. Da, jer znate taj osjećaj, zašto ste ovo stavili? Jel to kao mene nešto, Kao ja se zadišem, kao ja sam debeljko pa ne mogu u stepenice. Dobro, glupo vam je ovo malo, ali dobro. Znate vi osjećaj kad se penjete u stepenice pa se zadišete, idemo dalje. Broj 9. Kad imaš koronavirus. Jeste vi ovo ozbiljno stavili na listu? Jeste vi normalni? Pa pre rano ljudi umiru od toga. Koji je vama đavo, Šta vam je? Kakav koronavirus? Ja nisam pozitivan na koronavirus, ja se pazim. Zašto ste ovo stavili na listu? Pa nemoj svi taj osjećaj. Koji vam je? Broj 10. Kad imaš sidu. Jeste vi stvarno ozbiljni? Jeste vi normalni jebeno? Kako sidu? Ja ne razumijem. Jeste vi normalni? Ko ovo normalno stavlja na liste? Broj 11. Kad si totalni kreten. Pa čekaj, rekli smo da ima samo 10 stvari. Ne razumijem zašto idete sad dalje. Broj 12. Kad nisi zanimljiv. Ja majke mi ne znam koji je vama đavo, zašto nismo stali na 10? Broj 13. Kad opet nisi zanimljiv. Ja stvarno meni nije jasno, jeste vi normalni ljudi, kakav broj 13? Broj 14.